Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah diucapkan kepada semua pendengar, penonton dan rakyat Malaysia. Pada episod Kultura Podcast yang lalu, saya telah berdiskusi lah dengan sahabat saya, Mel Zainal, berkenaan dengan isu yang hangat lah di Malaysia ni, iaitu isu pelarian Rohingya yang ada di Malaysia ni kan. Tapi dalam kita mendepani isu ni, kebanyakannya kita mendengar pandangan-pandangan yang daripada orang luar lah. Pandangan mungkin aktivis ni, aktivis tu. Tapi dia sendiri kadang-kadang kita pun tak tahu background dia. Dia pun macam mana pengalaman dia dengan orang Rohingya, dia pernah kenal ke dan sebagainya. Jadi kali ni kita bercakap terus kan dengan orang Rohingya, sebab saya rasa mungkin apa yang hilang di luar sana adalah naratif daripada orang Rohingya tu sendiri kan. Apa dia punya perasaan, pandangan, apa dia punya feelings, apa dia punya harapan dan apa yang dia rasa situasi, dia nak cuba explain dia punya masalah dan sebagainya. Itu tak banyak ruang tu diberikan. Yang banyaknya adalah orang-orang lain yang berbicara on behalf of them lah. Jadi saya berbesar hatilah pada episod kali ini, Puan ke Cik 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 lah, Cik. Cik Ah, Cik Sharifah Shakira bersetujulah untuk memberikan satu penjelasan lah kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan um, isu Rohingya yang tengah panas sekarang ni lah. Jadi mungkin untuk memulakan episod kita pada kali ini, jadi saya mempersilakanlah saudari Sharifah Shakira mungkin untuk memperkenalkanlah sedikit diri kan, pengalaman tinggal di Malaysia, your journey lah, maksudnya daripada mana, lahir di mana dan sebagainya, dan supaya masyarakat Malaysia ni mengenali lah Shakira ni sebelum kita pergi diskusi dengan lebih lanjut lah. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar dari pihak saya juga. Okay, so saya lahir di Kampung Butidong di Arakan, and selepas saya dalam umur 5 tahun macam tu, mak saya buat keputusan lah nak keluar daripada Arakan, sebab time tu pun ramai Rohingya Muslim yang kena dianiaya, dibunuh, dipukul, tak boleh pergi sekolah. And kalau saya remember, masa tu ada satu insiden yang berlaku dalam kampung kami lah, yang ramai budak-budak the Buddhist community yang cuba bring the harm to the community. Saya remember maybe there was ada kebakaran dalam kampung kami lah. So mak saya, dia macam sebagai seorang ibu tunggal, maksudnya ayah saya sebelum tu, sebelum mak saya buat keputusan, dia dah keluar daripada negara kami, Arakan, and then datang ke Malaysia. Sebab again because of the same situation lah, sebab the genocide yang sedang ambil taking place in our country. So disebabkan kampung kami dibakar, mak kata tak selamalah dia dengan anak-anak dia nak duduk kat Malaysia, Arakan tu. So dia cuba reunite balik dengan ayah yang ada di Malaysia. So we again, Rohingya ni, diorang, kita punya citizenship, kerakyatan kami diambil oleh the Myanmar government. So kalau kita nak keluar daripada negara Myanmar ni, sebab kita tak ada dokumen, satu-satu caranya adalah di traffic ataupun di smuggle ke to the neighbouring country. So mak saya dengan adik-adik terpaksa get the help from the trafficker and then try to reunite dengan ayah lah yang ada dekat Malaysia. Tetapi mak saya ditangkap dan dipenjara selama 2 hingga 2,5 tahun kalau saya tak silap, sebab Ditangkap tu di Malaysia ke di mana? tak, di Rangoon, belum sampai Malaysia Oh, lagi. belum sampai Malaysia. Sebab Rohingya ni selepas kami punya kerakyatan diambil, kami tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi satu kampung ke kampung lain, tak boleh bekerja di kerajaan, macam memang disekat, memang tak boleh nak buat apa, and then dianiaya
all these things. So bila mak saya cuba keluar daripada kezaliman diorang, daripada kampung kami ke Malaysia melalui Yangon, so orang Buddhis sana bagi tahulah ada kumpulan yang sedang cuba keluar daripada negara ni. So this military dia datang tangkap my mom, tapi my mom sembunyikan kami lah. So me and my sibling tak tertangkap. But kita tak boleh nak continue the journey juga sebab kita terlalu kecil. We are very young. I remember my brother yang nombor 3 tu masih nursing. My mom still nursing him lah. But after waiting and going through so much of difficulties, struggles, Myanmar military dia hantar balik mak ke kampung kami. Dia tahu you cannot leave this country, macam tu lah. So bila waktu tu Shakira umur 5 tahun. Dalam keadaan 5 tahun. Tak ingat betul-betul. So selepas tu dah tak ada cara nak duduk Yangon sebab memang itu bukan tempat yang saya dilahirkan. So memang tak boleh tinggal lah. Kalau dia tahu saya ada kat sana, they will also arrest me. And tak boleh balik ke Arakan sebab again is another difficult journey kan, dangerous. So nak balik tak boleh, nak duduk tak boleh. So terpaksa ambil keputusan teruskan perjalanan tu seorang-seorang. So so Shakira pergi seorang-seorang ke dengan mak? Mak dah dihak balik ke Arakan sebab dia deport balik after 2 years of detention. And then saya terpaksa continue journey to Malaysia. So adik saya pun seorang-seorang, they make the journey lah. I think they make us one of their child macam tu. Lepas tu itu melalui boat, melalui the hutan, jungle, pathway. So adalah dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu we spend. Obviously it's very dangerous. Memang bahaya. Memang susah sangat-sangat. Dalam kumpulan yang pergi tu berapa orang? Saya tak ingat tapi saya rasa dalam 20-30 orang kot. Tak ingatlah nombor exactly. But I was the only child. Yang tak ada guidance lah. Tapi alhamdulillah. Yang lain-lain tu you kenal Shakira kenal ke? Tak kenal lah. Tak kenal. They just join the journey. Saya tak tahu nak communicate dengan orang, takut. So tapi saya rasa alhamdulillah lah Allah ada malaikat yang cuba lindungi saya dan adik-adik lah sebab saya rasa ramai orang juga yang dalam perjalanan tu yang kehilangan nyawa sebab memang bahaya dan susah. Tu sampailah ke Malaysia. So bila sampai ke Malaysia ni kami datang dengan niat yang nak belajar untuk hidup dalam rasa bebas daripada ketakutan yang dibunuh, dibakar, dirogol, semua tu. So, di Malaysia tu berjaya jumpa ayah balik lah. Alhamdulillah ayah datang jemput saya. So bila ayah datang jumpa saya tu macam saya rasa semua beban yang selama 2 tahun tu I carry the journey of being trafficked tu, alhamdulillah rasa macam dah ringan lah. Finally that's the destination and I was looking for lah. But very happy, very relieved. Macam tapi rasa sayang sebagai anak dengan ayah tu time tu tak ada lah sebab ayah kan dah tinggalkan kami semasa umur kecil untuk jaga kami di Arakan. Tetapi still rasa lah he is my protector, dia lah yang akan jaga saya macam tu. So rasa macam relief selepas 2 tahun susah, rasa yang ada orang yang akan jaga saya macam tu lah. So lepas tu kemudian mak datang kemudian lah. Mak datang kemudian, saya rasa dalam 2-3 bulan tu dia continue balik the journey dia. Dia kata, saya tanya dia lah kenapa tak takut ke akan kena tangkap, kena masuk penjara lagi sekali. Sebab mak kata dalam penjara tu susah sampai she almost lose her life. Terlalu susah lah. Kena pukul, makanan yang dibagi tu tak halal, ada dirty things. So dia macam sebagai seorang Muslim ni susah lah untuk dia dalam penjara sekelilingi dengan orang Buddhis. So yang tak hormat agama Islam kan. So memang susah lah. Tapi dia kata, what's the point saya duduk kat tempat saya
keluarga saya, anak-anak saya berjauhan dengan saya. So I rather go through the same journey, same pain than just losing hope, duduk seorang-seorang. Kalau saya kena tangkap pun, she's like, it's the same experience, I'm okay. As long as saya dapat balik keluarga saya lah. And I feel that's very powerful as a woman and as a mother to, you know, not to give up lah, especially in my community, in my community yang terlalu dizalimi, you know, memang sebagai seorang perempuan ni, we shouldn't give up. So I get that strength daripada dia lah with her story. Datang ke Malaysia, obviously like I mentioned, nak belajar, nak jadi orang yang pandai, nak tahu berdikari, nak rasa kebebasan tu lah. Tapi selepas saya datang tu, selepas beberapa bulan, bila saya dah mula keluar daripada rumah, bila cuba nak berkawan, keadaan dia memang berbeza. Sebab time tu orang tak kenal siapa tu Rohingya, kenapa orang datang ke negara Malaysia, and saya pun tak tahu nak bercakap macam mana, nak berkomunikasi macam mana. Orang tak faham apa tu trafficking, apa tu smuggling, dia orang tak faham benda-benda tu, apa tu genocide. So memang sebagai seorang budak refugee Rohingya Muslim ni memang susahlah hidup saya. Di sekolah di Malaysia tu sekolah kebangsaan ke, sekolah swasta ke, macam mana? Ke sekolah under UNHCR ke? So ayah cuba nak bawa kami ke sekolah public school, and then cuba juga untuk letak dalam sekolah agama, tetapi sebagai kita punya dokumen yang tak sah, UNHCR card ni tak ada hak istimewa untuk pergi sekolah, bekerja. So memang tak boleh daftar lah nak sekolah ke, you know, the school in private school. So sekolah yang saya pergi adalah sekolah refugee under UNHCR, under NGO, macam tu lah. Sekolah refugee biasa-biasa je. Like dia bukannya proper school, dia macam time tu lagi susah. Educational center lah. Time tu sekarang ni at least dah ada sedikit perubahan yang lebih baik. Time saya tu memang baru-baru lagi orang nak pergi sekolah, buka sekolah untuk budak-budak refugee. So lagi informal lah. Like tuition lah, tuition center macam tu lah. Oh, dekat tuition center tu akan belajar bahasa ke apa-apa benda yang biasanya belajar di sana? So sekolah yang saya pergi tu dia cuba untuk dapatkan semua subjek, bahasa Melayu, English, Math, Science, Sejarah. So they try to kumpul all these things. So saya punya favorite subjek adalah subjek bahasa Melayu dan juga sejarah. I love how, you know, the Malaysian sejarah. Saya suka sebab dia punya story tu make me feel macam somewhere I belong lah, macam tu. And, saya rasa benda ni penting jugalah di-highlightkan kepada masyarakat di Malaysia ni. Sebab masyarakat Malaysia ni dia ada satu pemikiran stereotype berdasarkan media apa yang orang sebarkan kat media sosial. Dia nampak orang Rohingya ni macam pengotor, tak educated, berkeliaran dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak anak-anak Rohingya ni macam Shakira sendiri kan, ada pelajaran hidup teratur dan sebagainya, tapi benda tu tak diketengahkan kan. Jadi macam stigma buruk tu kita tak berjaya nak buang lah kan. Jadi benda ni juga saya rasa benda yang kita kena ketengahkan untuk bagi tahu kepada masyarakat bahawa sebenarnya Rohingya ni dia ada yang educated class kan. Masyarakat dia pun samalah macam orang Melayu pun ada yang educated, yang tak educated, yang duduk kampung, yang duduk bandar kan. Jadi benda-benda tu ada jugalah dalam masyarakat Rohingya. Ya, ada. Sebab sekolah dekat Myanmar, dekat Arakan, memang tak boleh budak-budak tak boleh pergi sekolah after the high school. Macam primary school tu dah tak, we cannot continue the education, kena ke college ke this and that, sebab they have to travel to the different state. Contohnya daripada Butidong, tempat saya lahir tu, kalau saya dah habis belajar nak ke college, saya kena pergi Situate. Untuk pergi ke Situate tu izin daripada government tu tak diberi. So bila dia tak diberi dan dia nampak nama Muslim, so memang dia takkan benarkan orang tu pergi sekolah, continue the education.
So kita punya education memang dah dah disekat di Myanmar. So bila macam keluarga saya, mak bapa saya, satu the important things for them yang datang ke Malaysia ni nak bagi education kepada anak-anak dia. Dia tak nak anak-anak diorang bekerja ataupun ada hidup susah macam diorang. They say that they always refer themselves we are blind. Sebab kita tak ada education. So when you have education, you ada arah jalan, you can move forward. Tapi kalau tak ada education, you are blind, you cannot do anything. Saya selalunya ingat bila kita pergi highway ke apa-apa, my dad will say that dia tak boleh baca the signboard. He feel very disappointed tau. Tapi dia nampak anak dia boleh guide, so he feel hopeful lah. So diorang punya harapan adalah untuk membiarkan anak diorang belajar dan juga berjaya dalam hidup diorang. That is one of the main important reason lah yang macam keluarga saya dan yang lain nak anak-anak diorang pergi bersekolah. So we all want to be educated, tak nak dizalimi lagi lah macam tu. Jadi daripada Shakira dah dapat education dekat Malaysia ni, walaupun mungkin dalam sekolah educational center refugee lah kan, mungkin informal, bukan macam sekolah biasa kan, tapi still dapat education lah. Jadi macam mana kemudian proses daripada pelarian ni dia nak ke negara yang ketiga? Okay, so nak pergi ke negara ketiga, banyak kita nampak dalam social media sekarang ni, dia kata baliklah ke negara ketiga, kami tak nak this and that, right? And kita fikir yang memang senanglah untuk orang pergi ke luar negara. Kalau orang nampak audience memang say, see now she's in US, kenapa yang lain you tak nak bawa? Kenapa yang lain tak nak pergi? Bukan tak nak pergi, memang susah nak pergi. Saya duduk selama 21 tahun di Malaysia and baru dapat peluang ke negara ketiga daripada UNHCR. Yang tu pun negara yang bukan saya pilih. My dad wanted to go to different place, but adik-adik dia ada kat tempat negara lain. UNHCR tak bagi. UNHCR, whoever in the pipeline, dia kena pergi. Kalau you tak nak, your case will be rejected. And tak tahu bila proses tu akan start balik. So, and UNHCR sendiri yang akan pilih siapa boleh pergi, siapa tak boleh pergi. Dengan cara apa dia pilih, apa proses dia, kami tak tahu. Tapi bila dia panggil, dia give a call, okay, keluarga you terpilih untuk pergi ke third country, are you coming for the interview? And interview tu pun akan take proses. Macam setahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun ada. Dia bukannya terus call, terus pergi. Dia ada proses screening dia. Orang negara macam Amerika ni, sebelum dia terima kami, dia akan buat security background check, ada tak dia jenayah yang dibuat, crime, is there any other crime background di sana. So it take a long time. Contohnya, saya punya case started with my parents, and then bila saya bersetuju untuk berkahwin, mula-mula file saya dengan mak bapa saya satu file. So bila kita pergi resettle, kita pergi sama-sama. Tapi sebabkan saya nak kahwin, file saya di-separate. Bila saya di-separate, file saya push back balik. So proses dah start dah nak pergi ke Amerika sama-sama. Tetapi sebabkan saya kahwin, 3 tahun lagi saya duduk di Malaysia. Selepas jadi 3 tahun, mak dengan ayah pergi dululah. Pergi dulu. Selepas 3 tahun baru saya dapat join diorang. So it's not an easy process. It's not siapa-siapa nak volunteer nak pergi boleh pergi, tak. So it's a decision that we have to rely on other people and tengok takdir jugalah, nasib. Okay. Ada lagi tak part introduction tu sebelum kita pergi ke bahagian kedua, bahagian seterusnya? Yeah, so saya macam mana nak cakap Sekejap. Ataupun mungkin saya tanya sikit lah mungkin. Okay. Dari segi pengalaman Shakira dapat education kat Malaysia ni kan, apa harapan mungkin bila you look back at the experience lah, mungkin macam mana sepatutnya refugee punya education ni kita boleh bantu ataupun pertingkatkan? Bagi saya, education is the key, is the first right sebagai seorang kanak-kanak yang sepatutnya dapat.
This is a right that every child should deserve. Tak kisahlah dia orang Rohingya ke, dia orang bukan Rohingya ke, dia orang lain ke. Sebagai seorang anak, kanak-kanak yang dilahirkan di bumi ni, kita ada hak untuk pergi sekolah. That's the first thing. And nobody should deny that. Tetapi macam mana nak bagi, macam mana tak nak bagi, itu adalah yang keputusan yang kita ambil. Sebab kan dia orang punya ada dokumen ketat, dia orang ada dokumen kelahiran ketat, ada dokumen travel ketat. It's become to human decision. I think no matter what, nak bagi dia orang pergi sekolah public ke, tak nak bagi dia orang pergi sekolah public ke, nak bawa dia orang pergi sekolah refugee ke, NGO ke, yang penting dia dapat education. Yang education ni kita tak boleh nak stop. Diorang sebab saya belajar I got an informal education, but still saya ada arah yang untuk lead. I can lead my people from whatever education that I get. Cuma cara saya learn on the street ke, belajar dekat sekolah ke, belajar daripada orang lain ke, but I still get some education yang boleh help me lead my life and lead my community. So every children should receive the same opportunity. Tak kisah di public school ke, di private school ke, di refugee school ke. Jangan kata sebabkan dia anak Rohingya dia tak ada hak untuk pergi sekolah. I think that is not right. And kalau boleh recognize lah, they are good organisation NGO kat Malaysia yang betul-betul sedang bekerja keras. Memang they are giving the best education that they can give. I think dia tak rugi kalau government Malaysia nak recognize the education system diorang, sebab contoh ni bila saya belajar, habis dah belajar, I wanted to sit for the SPM. Tapi SPM tu saya tak boleh duduk sebab saya punya sekolah tu tak di-recognize. So apa yang saya belajar tu it just get wasted. Kalau saya nak belajar ke United States, nak continue, I have to start back from the high school. Zero balik, kan? So don't waste a refugee life lah. Give that opportunity. And saya rasa it doesn't take that much of effort, Ya, sebab saya sendiri, saya pernah jadi cikgu lah di sekolah swasta, dan memang ada anak murid saya tu memang orang Rohingya. Jadi maksudnya saya memang pernah ada student Rohingya lah yang saya sendiri ajar lah. Dan saya ingat nama dia Osman. Dia budak waktu tu darjah 1. Dia darjah 1, dia masuk kelas. Memang budak yang ceria lah, budak yang ceria, bersih. Dia macam student biasa. Jadi pengalaman saya ajar anak murid saya tu membuatkan saya, bila saya tengok kadang-kadang kalau orang komen-komen yang bukan-bukan ni, jadi saya rasa marah kan. Sebab bila saya teringat balik pengalaman dengan anak murid saya tu, saya rasa macam waktu saya ajar diorang ni dulu, saya tengok diorang ni macam manusia biasa je lah kan. Student yang baik kan, belajar pun okey, kawan pun okey dalam kelas, bergurau dan sebagainya kan. Jadi bagi saya lah, tapi saya tak tanyalah Osman tu dia punya mak dia generasi ke berapa ke, dia ada kad ke tak ada kad ke. Tapi sebab dia dah masuk dalam sekolah kan, saya expect dia macam student lain je lah kan. Okay, ada apa-apa lagi ke untuk bahagian introduction ni sebelum saya tanya soalan seterusnya? Okay, kalau tak ada, tak apalah, mungkin kalau Syakira terfikir ke nanti boleh add on lah. Syakira ada terlibat dengan organisasi RWDN kan. Jadi boleh tak mungkin explain sikit what is the organisation and apa kerja-kerja yang dilakukan lah untuk membantu pelarian ni? Sure. So organisation kami Rohingya Women Development Network ni adalah salah satu organisation wanita Rohingya yang kami founded dari I think 2016. Kenapa kita found this organisation? Sebab 2015, 2016 kalau kita ingat ramai Rohingya yang keluar. Itu I think the antara biggest wave lah. 2015, 2016 tu berlaku yang sangat dahsyat sampai dia punya, memang saya tengok, saya baca berita waktu tu pun memang jadi depresi tengok pembunuhan yang dahsyat. Memang tak boleh digambarkan lah.
Betul. And selepas diorang keluar daripada negara tu, trafficker ni bagi diorang kata, let's go lah, I want to help you lah. Kita nak tolong you keluar daripada negara ni. Dia bagi macam harapan yang besar. So bila kebanyakan perempuan dan kanak-kanak masuk naik boat ni, diorang akan detain diorang dekat, sekejap sorry Oh tak apa, So, tak apa, tak apa. Ada anak kecil ya. Macam ada dengar my suara. sister house. So, Oh, okay, so okay. sorry. Apa ni? Okay, saya nak tanya sikit, yang trafficker ni dia biasanya orang mana? Orang Rohingya ke, orang Myanmar ke? Siapa sebenarnya trafficker ni? Trafficker ni ada daripada semua kaum. Sebab daripada Rohingya ada, daripada Myanmar, Buddhis ada, daripada Bangladesh ada, Thailand ada, yang lain ada. Tapi dia memang untuk buat duit lah. Dia memang buat duit lah. Sebab dia you kena ada connection kan. So bila nak buat connection satu tempat ke satu tempat tu memang kena ada orang sana. That is the system. Memang sebab seorang-seorang tak boleh buat kerja benda ni. You need a big system, this exploitation. So bila budak-budak Rohingya, kebanyakan perempuan dan kanak-kanak macam rasa terpikat lah, terpengaruh dengan orang punya harapan yang dibagi itu, they get into the boat. Bila dia naik boat, they will detain all these people in between Thailand and Malaysia border, macam Luang Keluang, like all these places. Wang Kilian. All these places dah ada bukti kezaliman trafficker ni terhadap orang Rohingya. So apa yang saya nampak masa ni, banyak perempuan berumur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 17 tahun yang di-detain, gang rape by the traffickers, and diorang dijual kepada lelaki-lelaki lain di Malaysia. And then bila dia ada yang terpaksa diorang lepaskan diorang ke Malaysia, mengandung, and saya nampak benda-benda ni tak nampak terlalu banyak and tak ada siapa yang ambil tindakan. There is no UNHCR effort, there is no other NGO effort yang nak cuba lindungi this women, beri perhatian kat orang. Sebagai seorang Rohingya, saya terasa yang saya sepatutnya buat something lah for my people. Macam I feel like this is my responsibility untuk lindungi diorang. So that was the first step. Kita tak ada niat nak buka NGO lah, nak buka organisation, tak ada. Cuma we started with kita nak bagi diorang safe space di mana diorang akan datang, they will open their heart, sister to sister support lah. That's the basic foundation that we have earlier. Slowly I saw that just the emotional support, sisterhood support is not enough. Diorang kena know how to berdikari. They have to know how to survive. So untuk diorang survive, diorang tak pernah pergi sekolah, diorang selalu duduk rumah, diorang tak boleh berbicara, diorang tak ada skill. So ada the end, cuba the next step, kita cuba bagi diorang ilmu tangan, bagi macam menjahit, buat macam subang, di mana kita bukan just mengajar je, kita jual produk-produk tu and give them the money so that they become independent. And selepas kita bagi diorang skill, now we are thinking like, diorang tak boleh jual produk diorang. Now the next step, they need to know how to communicate. So kita cuba bawa balik bahasa Melayu, bahasa English, cuba educate. Bukannya sekolah type of education, tapi just like basic communication yang kita cuba bagilah. And slowly kita nampak yang this woman, this family is depressed, traumatized. Banyak sangat trauma yang diorang ada. They don't know how to take out their stress and trauma. And to be honest, memang tak ada sistem untuk refugee for the mental health services, this and that at that time. Especially at that time lah. So, bila saya tanya macam mana you punya stress tu you control, how you cope with your stress. Bila saya tanya this woman, they say that tak ada nak buat apa lah, I just go pray. Sembayang je. So, kita sebagai group, we learn together and we realize that actually why don't we have a sisterhood punya a group di mana we talk about religious, we talk about prophet, we talk about our sahabah, macam mana dalam situasi ni, how they handle the situation, how they form a family. So we become slowly from the safe space to a proper organized, proper structured organization.
And all these things was formed just to provide the better services and the services that they need, within the community. And obviously, apa yang sedang berlaku di Myanmar, kita tak boleh diam je. Kita tak boleh lepaskan Myanmar military continue with their genocide, continue persecuting our, Rohingya Muslim brothers and sisters. So we start advocating as well. Kita start menyuarakan hak kami di Arakan, dan juga apa yang dia buat kat kita tu salah. Kita seorang rakyat Myanmar yang berhak untuk pergi balik ke negara kami, dapat balik tanah kami, duduk di sana, dapat balik kerakyatan kami, hidup sebagai rakyat yang bebas. So we start also doing the advocacy. So whatever we had been doing, it's based on keperluan dalam community kami lah. And that's what we have been doing since then as well. Okay. Okay, so mungkin kita pergi kepada isu semasa sikit lah. Okay, baru-baru ni lepas dia sebenarnya di Malaysia ni isu Rohingya ni dah lama lah kan. Sebenarnya dia daripada tahun 80-an, 90-an. Kemudian yang mungkin the biggest wave tu tahun 2015-2016 lah. Waktu yang kezaliman dia bakar kampung, semua bunuh orang tu. Waktu tu memang I think that is memang the biggest wave sampai di Bangladesh tu dia buka Cox's Bazar punya refugee camp tu lah. Dan Malaysia pun hantar tim kat sana, buka field hospital to make sure that the refugee ni tak semuanya spill over to Malaysia lah. At least dia ada basic sistem yang to cater dia dekat Bangladesh supaya dia tak ke Malaysia lah kan. Jadi tapi walau bagaimanapun ada juga yang make the journey macam you cerita tadi, akhirnya sampailah ke Malaysia ni kan. Dan adalah isu-isu dalam masyarakat. Kemudian beberapa influencer dia menaikkan balik isu ni. Kemudian lepas masyarakat dah berbincang apa semua, ada yang menghangat-hangatkan. Media pun bila report pasal jenayah, dia letak nama Rohingya untuk macam mengapi-ngapikan lagi lah kan isu ni kan. Dan tapi kemudian keluar satu video seorang wanita Rohingya di Australia yang seolah-olah dia menyalahkan lah negara-negara yang menerima pelarian ni. Tapi saya secara peribadi saya rasa saya tak judge lah apa yang dia cakap tu, sebab mungkin saya tak pernah rasai pengalaman menjadi pelarian. Saya tak pernah rasa kampung saya dibakar, keluarga saya dibunuh. Jadi saya tak boleh nak judge dia punya pengalaman. Tapi mungkin pandangan saudari Shakira sendirilah, dari sudut pandang seorang warga Rohingya, macam mana Shakira melihat kontroversi tersebut? Sure. Okay lah, macam ni lah. Jika seseorang, I wrote something, I think maybe you can cut this lah, but I just gonna read it. Boleh? Tak apa, nak baca pun boleh je. Okay, but you cut tau. Cut? You cut that part. Maksudnya bila saya nak baca tu, you okay. Okay, saya baca. Jika sesuatu kumpulan masyarakat menghadapi cabaran di sesebuah negara, contohnya pelarian Rohingya di Malaysia, isu tersebut sepatutnya dibangkitkan secara terus kepada negara serta rakyat yang berkenaan. Tidak adil dan tidak membantu apabila rayuan dibuat kepada pihak ketiga dengan cara yang boleh menjejaskan reputasi negara yang telah menerima mereka. Atas sebab itu, saya tidak bersetuju dengan kenyataan yang dibuatlah. Selain itu, apabila membincangkan isu serius seperti penahanan kanak-kanak di platform yang besar, ketempatan fakta amat penting. Terlalu kerap kita bergantung kepada laporan media ataupun maklumat tangan kedua tanpa mengesahkan secara langsung. Malah banyak laporan media sendiri yang berpandukan sumber dalam talian ataupun temu bual ringkas dengan bilangan individual yang berhad. Apabila kenyataan awam dibina atas maklumat yang tidak menyeluruh,
ia boleh mendatangkan lebih banyak mudarat daripada manfaat. Pada pandangan saya, ini adalah salah satu contoh lah yang kita tak boleh rely on just based on the media information. Paling penting untuk benar-benar memahami Malaysia dan rakyatnya memerlukan pengalaman hidup yang panjang seperti saya. Sekurang-kurangnya bertahun-tahun tinggal bekerja ataupun belajar di negara Malaysia. Saya sendiri telah menghabiskan lebih 2 dekad di Malaysia dan boleh mengatakan bahawa rakyat Malaysia secara umumnya adalah masyarakat yang baik hati, pemurah dan penuh belas kasihan. emotion sikit. Walaupun terdapat insiden terpencil yang tidak mengenangkan, ia tidak mewakili seluruh rakyat Malaysia. Jika Malaysia bukan sebuah negara yang menerima dan mengalu-alukan pelarian, sudah tentu ramai pelarian termasuk Rohingya tidak dapat hidup di sini dan aman selama bertahun-tahun. Secara peribadi, rakyat Malaysia telah banyak membantu komuniti saya. Menghabiskan masa yang singkat di sebuah negara tidak memberikan gambaran yang lengkap dan seimbang tentang masyarakat yang pelbagai. Oleh itu, saya dengan hormatnya tidak bersetuju dengan kenyataan yang sister kita yang buat ni lah. Namun begitu, saya juga ingin menjelaskan satu perkara yang penting. Beliau hanyalah satu suara daripada jutaan Rohingya, pandangan yang tidak mewakili seluruh komuniti. Sebagai seseorang yang berakal daripada komuniti ini, saya ingin memohon maaf dengan ikhlas kepada rakyat Malaysia bagi pihak mereka yang berkongsi pandangan yang sama seperti beliau. Pada pandangan saya, kenyataan tersebut adalah satu kesilapan. Can I ringkas this a little bit more? Boleh. Nak ringkaskan boleh, nak panjangkan boleh. Okay lah, I mean, I don't know how you're going to edit this, but I just want to say that apa yang dia cakap tu memang tak betul lah, memang salah. Sebab dia tak ada pengalaman duduk di Malaysia macam seperti saya yang lain-lain bertahun-tahun. Saya sendiri duduk di Malaysia selama 21 tahun. Saya dah tahu kebaikan, keburukan, cara sopan santun, budaya, duduk sekelilingnya orang rakyat Malaysia. So, untuk menyuarakan sesuatu isu yang tak ada fakta yang betul di platform yang besar, saya rasa ia mengakibatkan menjejaskan nama Malaysia lah, menjejaskan seorang negara yang terlalu baik kepada kami kan, terlalu menjaga kami, bagi tempat perlindungan walaupun tak iktiraf tak diiktiraf ya. So kami tetap ada cara yang boleh hidup lah, boleh cari makan lah kan. So untuk dia cakap benda tu, ia bukannya hanya menyakitkan rakyat Malaysia, yang menyakitkan rakyat kumpulan komuniti Rohingya kami sendiri, sebab kami tahu cara kami hidup di sana. So apa yang dia cakap tu memang tak logik, tak betul, and ada caranya kita sebagai aktivis, sebagai leader ni, ada caranya kita untuk bercakap. So dia bukan seorang yang dipilih oleh rakyat, oleh kaum Rohingya ni sebagai leader. She is not a leader to us kan, sebab kita tak ada proper leadership for now. So tetapi itu adalah pandangan dia sendiri, and she is one of us kan, one of the person yang ada pengalaman dia sendiri. So dia cakap benda tu, it doesn't represent all of us entirely. So disebabkan opinion dia, pendapat dia, kalau sekauman kami, seluruh Rohingya community di Malaysia, kalau dianiaya, dibenci, dimaki, saya rasa benda tu tak adil lah kan. Memang saya pun bersetuju yang dia sepatutnya datang menjelaskan her stand kan. Tetapi kalau dia tak boleh buat ataupun tak mampu, and I don't know what's the reason, mungkin security ke, I don't know, I don't want to defend, tetapi saya sebagai Rohingya yang bertanggungjawab and sayang and bersyukur kepada rakyat Malaysia, saya rasa saya boleh minta maaf lah to the Malaysian yang
tersakit hati dengan her words and her action, and kami minta maaf. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepada rakyat Malaysia, and trust me, walaupun saya di United States, cara kami bercakap dekat rumah pun masih dalam bahasa Melayu dengan adik-beradik. Kami ada je time to time akan masak nasi lemak, ada je time to time kita akan buat makanan Melayu, ada je kita akan ingatkan cara kami bersekolah ke sana, bergurau, because that's the life that we go through. We memang bersyukur. Semalam I talked to this lady, she spent about I think 30 ke 40 years kat Malaysia. And baru tu dia datang ke United States lah. Saya tanya dia, what is your pendapat? Apa yang sedang berlaku kat sana? Apa yang you rasa one of our sister cakap benda ni? Dia rasa dia marah lah. Dia kata, this is not how I used to live in Malaysia. Dia bagi tahu pengalaman dia di mana orang jiran-jiran dia baik kat dia. They give them clothes, they give them the kids food, makanan ringan. They take care of them. Dia kata setiap kali dia dapat pelukan daripada the Malaysian the neighbors, dia peluk saying that, oh, you are my Muslim brother, you are the Rohingya brother and sister. Dan dibagi kasih sayang, penghormatan yang kami tak didapat di negara kami sendiri. Kami dibenci di sana sebab kan kami ni Muslim. So bila ada Muslim brother and sister yang hug us, give that respect, it's mean a lot, and benda ni kita tak boleh lupakan, bila-bila je. So she doesn't represent the entire community lah. And apa yang, kalau ada sesiapa yang rasa tak puas hati, saya minta maaf lah. Because my community it doesn't stand with the same opinion. Oh. Jadi dah pergi Amerika Syarikat pun makan nasi lemak lagi lah. Jadi makan. Dekat sana ada jual santan. Tudung daripada Malaysia juga. Oh ya ke? Tudung bawal Apa ni? Bukan ni. Kat sana ada jual santan ke macam mana? Ada, kita ada import lah, santan import. Ada, kita pun dah pandai buat santan sendiri, belanja, And then baru-baru ni, minggu lepas saya pergi Milwaukee sebab ada kerja saya sikit, I'm travelling. Kat Milwaukee ni ada satu dua kedai sebenarnya. And kedai ni operasi run by the Rohingya owner. And do you know what they sell? Roti canai, nasi goreng, and they're famous with all this Milo Ice and all this thing. Adik saya yang lahir di Malaysia 2008 and they grow up kat sini lah. She just graduate about 2-3 weeks ago. Dia ikut saya, dia satu benda je dia minta. Sebelum daripada tempat saya ke Milwaukee, satu benda dia minta. Saya nak pergi kedai tu nak makan roti canai. Please. So I terpaksa find my own free time untuk bawa dia pergi makan roti canai. The next morning dia kata I nak nasi lemak. So I have to bring her to the restaurant so that she can enjoy the food that she grew up with, So yang budak yang tak spend banyak masa pun, they still have that love for Malaysia, And wallahi, I'm not lying to you. The same incident happened to me in Malaysia. I memang nak post kat Facebook tapi I'm very emotional so I tak post. But let me share lah. Ada budak ni, umur dia dalam 12 tahun. I was parking my car depan sekolah. Tiba-tiba dia knock pintu saya, budak Rohingya ni. Dia kata, auntie, can you help me? Can you drop me home? So saya bukan duduk di Milwaukee, saya duduk di Texas kan. So saya tak tahu jalan-jalan tu. Tapi saya macam terkejut. Dan saya tanya dia, how do you know yang saya ni Rohingya? Dia kata sebab you pakai tudung, so mungkin orang Rohingya lah. Saya cakap, okay tak apalah naik. Saya hantar dia. Saya tanya, apa jadi? Dia kata budak-budak sekolah tu sedang bully dia. So saya tanya, dia orang tak nak dia naik bas sekolah. So dia minta dia orang jalan kaki. So budak ni kata jauh rumah, takut nak jalan seorang-seorang. Sebab tu minta tolong lah. So saya tanya, jadi awak lahir di mana? Saya tanyalah soalan dia sebab duduk drive dia kan. Dia kata saya lahir di Malaysia. So saya tanya, lama ke datang ke negara US ni? Dia kata tak, dalam 4 tahun. So saya tanya, apa you rasa diorang bully? How's your feeling?
Dia kata saya teringat masa saya di Malaysia. Dia kata dekat Malaysia dia rasa macam diorang sama. Rupa tak banyak beza. Dia macam rasa free, boleh cakap bahasa yang sama. Rasa macam free lah. Dekat sini dia rasa macam dibuli, macam tak rasa this is where he belong kan. Dia macam susah hati lah. Saya tanya, you budak kecil, why you still remember? Dia kata memang that is a good memory yang dia ada lah dekat sana. So bukannya orang tua Rohingya ataupun orang muda Rohingya, kanak-kanak Rohingya pun yang tak duduk di Malaysia pun masih missing the Malaysia as if that is where as if that is their home tau. Home, I don't mean like kita kerakyatan kan, I don't want to misunderstand lah. Tapi rasa macam this is a place where we feel respected. This is the place where kita boleh practice kita punya religion Islam tu dengan cara baik. You know, budaya kita tak banyak beza, tata bahasa kita tak banyak beza, cara kita menghormati satu sama lain tak banyak beza. Cumanya cara hidup berbeza sebab kami datang daripada tempat yang terlalu dizalimi, yang tak ada all these big things, car, you know, like fridge and AC, benda-benda ni kita tak ada pengalaman. Tapi cara kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang community and keluarga tak banyak beza. Because in the end we are Muslim kan, and we are the neighbours country. How much more it can be different kan. So adalah kasih sayang tu. And when we talk, it came from heart lah. Bukan just nak tunjuk-tunjuk ya, memang kita ni grateful. Tak, wallahi that's not the intention. The reality is, trust me, kalau datang tempat-tempat macam US ke Kanada ke tempat-tempat mana Rohingya pernah tinggal di Malaysia, they still look like Malaysian. Hari Raya baju diorang akan import daripada Malaysia yang pakai baju Melayu. Trust me. So this is how Rohingya punya daily life lah macam tu. Saya rasa macam benda-benda macam ni yang orang Malaysia dia tak tahu dan tak dengar kan. Jadi saya bersyukurlah Shakirah sudi ceritalah benda-benda ni, sebab saya rasa bila orang Malaysia ni dia dapat pandangan yang salah daripada media, daripada entah akaun-akaun media sosial mana yang fake account dekat Facebook ni, jadi dia mendapat pandangan yang salah lah tentang masyarakat ni kan. Dia pun tak tahu kan ada proses asimilasi, proses belajar bahasa, proses kita menerima kebudayaan. Benda-benda tu dia tak boleh brain. Jadi sebab dia tak nampak kan. Jadi memang saya rasa salah satu keperluan dia untuk kita melawan naratif yang kebencian, rasisme ni adalah kita kena memperkenalkan sisi-sisi yang baik itulah. Sisi-sisi yang Rohingya ni pun ada yang educated, yang boleh bercakap, yang boleh menerangkan situasi dia, explain themselves. Jadi saya rasa penting jugalah. Cuma itulah dari segi climate media di Malaysia ni, mungkin kalau Rohingya tu duduk di Malaysia, mungkin dia takut nak dedahkan identiti dia kan. Mungkin orang boleh take out of contact dan sebagainya, tiba-tiba dia kena serang. Jadi saya faham lah benda tu. Jadi saya pun tak adalah, kalau yang ada juga yang contact saya tak adalah dedahkan dan sebagainya, sebab saya faham dia punya climate tu mungkin kadang-kadang tak sesuai kan. Jadi satu lagi, kalau saya boleh share lagi satu lah kan, macam saya bagi tahu awal-awal tadi, my first place yang saya datang ke Malaysia adalah Selayang, betul. Time saya duduk kat Selayang tu, cuma ada beberapa orang saja, keluarga saja yang duduk di Selayang adalah warga Rohingya. Macam saya, makcik saya, keluarga suami kepada makcik saya, macam tu lah, beberapa je. Dalam 3, 4, 5 keluarga, macam tu je, tak ramai. And then bila kita nampak ramai pelarian masuk ke Selayang duduk, kami sendiri rasa takut, kami sendiri keluar daripada Selayang kan, macam saya bincang tadi. Apa yang kami nampak dekat media, social media, you know, the media reporting yang buat ni, kata Rohingya Selayang, Rohingya dijejaki Selayang, Rohingya tu, Rohingya ni dekat Selayang. Let me tell you, that is not true. Saya boleh kata sekarang ni at least 70-80% of the population dekat Selayang tu, pelarian, is not Rohingya. They look like us, tapi diorang bukan Rohingya. Diorang adalah kaum lain.
So UNHCR pun kat sini silap juga. Ada masanya UNHCR pun bagi UNHCR card kepada pelarian-pelarian ni yang they call themselves Rohingya, sebab time tu ada masa 2012, selepas tu memang simpati terhadap Rohingya was, is a huge. So a lot of people who look like Rohingya, they take UNHCR card, take advantage, and ada pihak-pihak yang tak buat kerja betul-betul lah. So sekarang ni kebanyakan, even recent video we saw, ada testimony yang kata it's not Rohingya, it's kaum lain. So saya cuma nak bagi tahu yang apa yang kita nampak kat social media tu dan the reality in the ground is very different. Apa yang berlaku dekat Selayang, saya sendiri pun tak setuju, sebab tu saya sendiri tinggal ke tempat tu dengan keluarga saya. Tetapi apa yang diorang sedang buat tu bukan Rohingya. So tak adil lah untuk sekaum ni dihina, dibenci disebabkan kesalahan orang lain ataupun di perbuatan orang lain. Saya rasa memang benda ni tak patut. Kalau saya tak bersalah, orang lain nak marah saya sebagai seorang manusia pun tak nak terima benda tu. Tetapi sebagai kita ni very vulnerable, we are the minorities, kita tak ada protection, tak ada big support, terpaksa mendiam dirilah. Berapa orang daripada kami berani bersuara sebab diorang sendiri tak ada protection, diorang sendiri tak ada perlindungan yang kuat di sana. Siapa-siapa je boleh datang, siapa-siapa je boleh buat things. There was a friend of me 2 days ago, dia bagi tahu kat saya, dia kata keluarga dia ada local boys ni, dia masuk cuba ceroboh lah, they just go and threatening this and that. Tiba-tiba je dia masuk. So, and what can they do? The Rohingya people, kan? So, kalau boleh dengar daripada kami yang, we are not denying that Rohingya tak ada kat Malaysia. Memang kita tak deny lah. Tapi yang Selayang dijajah apa semua tu bukan Rohingya yang buat lah. So, that's my point here. Ya, sebenarnya masalah kat orang Malaysia ni, dia bukan kenal sangat pun Rohingya ni. Sebab sometimes kalau kita tengok secara luaran, kita pun tak tahu dia Rohingya ke, Bangladesh ke, mungkin daripada Vietnam ke, apa ke, sebab ialah tak ada satu kadang-kadang identifikasi yang jelas lah kan. Jadi tapi sebab the climate sekarang ni dia semua tengah marah Rohingya, semua yang jadi apa-apa kena kat Rohingya. Saya pun rasa benda tu tak adil lah kan, sebab dan media pun kadang-kadang dia bukannya betul pun laporan dia. Kadang-kadang dia pun tak tahu siapa, dia just petik je nama Rohingya dan sebagainya. Jadi memang media is very, dia tak buat apa-apa kerja, dia just nampak dah agak-agak okay, this is Rohingya and publish lah Rohingya. Yelah sebab dia dapat more PR kan, dia dapat more attention kan. It's also a business for them. Walaupun dia tahu dia masih tanah, because kita is human, greedy. So memang they look for their own profit jugalah. Itu pun ada, tak tahu pun ada, tak nak tahu pun ada. So ada tak nak bekerjasama, tak nak bring the real story sebab tak akan dapat real view pun ada. So macam-macam lah, it's all of this. But in the end yang kenanya kita lah, sebab kita ni lemah kan, tak ada proper protection. Okay, kemudian saya nak tanya lah, mungkin Shakira kata tadi ada maksudnya kontak lagi lah dengan family-family yang di Malaysia ni kan, yang mungkin saya rasa hidup dalam ketakutan lah. Saya ada juga a few contacts Malaysian, ada Rohingyan pun ada, yang dikata maksudnya sekarang ni memang situasi dia memang semua orang takut lah, nak keluar rumah pun takut, nak pergi mana-mana pun takut sebab semua orang tengah membenci dan sebagainya. Jadi mungkin pada pandangan Shakira lah, what are the normal Malaysian, macam sebab saya rasa Malaysia ni dia banyak lagi yang rasional, yang boleh berfikir bahawa okay, contohlah katalah ada seorang Azizah tu cakap tak betul, she doesn't represent all the Rohingya. Tak bolehlah kita sebabkan satu orang punya cakap kita nak salahkan terus satu bangsa kan. Bagi saya itu memang tak rasional dan tak logik lah kan, dan tak adil. Jadi apa daripada sudut pandang Shakira sendiri, apa the rational Malaysian yang what should we do lah? Okay,
saya rasa macam kita cakap tadi, um, rakyat Malaysia telah banyak tunjukkan belas kasihan dan murah hati kan terhadap pelarian-pelarian lain di Malaysia termasuk Rohingya. So perkara ni memang tak boleh dinafikan lah. Tapi dengan rendah hati saya memohon agar rakyat Malaysia terus mengulurkan kebaikan kepada mereka yang berhijrah demi menyelamatkan diri daripada penindasan. Berilah mereka ruang untuk tinggal, bekerja dan mendapatkan pendidikan di negara ni walaupun it just informal education kan. Apabila keadaan di tanah kami sendiri yang bertambah baik dan selamat, insyaAllah kami akan pulang sebab we are Rohingya people from Myanmar, from Arakan. InsyaAllah one day kita akan pulang balik. Tapi sementara tu biarlah kami menjalani kehidupan yang sederhana, bermaruah dan juga aman. Jika kita menunjukkan rahmat dan jika kita menunjukkan rahmat dan belas kasihan kepada golongan miskin dan kurang bernasib baik, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan kebaikan kepada anda dan negara ini juga. So don't sorry lah, I become a little bit emotional Tak apa, sebab tak apa. Take your time. Kita faham. Sebab memang saya sendiri kadang-kadang bila melihatlah apa situasi ni, memang kita memang emotional lah. Kita memang kadang-kadang kalau bila yang dikacau tu anak-anak kan, persekolahan, dikacau persekolahan, kita pun rasa sedih lah sebab takkanlah sebab berbeza sedikit saja bangsa ni sampai kita nak membenci sampai begitu sekali kan. Saya memang rasa tak patutlah. Dan saya sebenarnya tak ada kan, dekat media sosial ramai orang kata dia ni mesti NGO makan duit ke apa. Sebenarnya saya tak ada apa-apa. Saya tak ada kena-mengena pun dengan orang Rohingya ni. Tapi sebab macam saya cerita tadi, saya sebenarnya ada pengalaman, pernah ada anak murid saya memang orang Rohingya, dan saya rasa macam it's a moral duty lah. Saya sebenarnya tak dapat apa-apa pun. Dan saya tak kisah pun kadang-kadang orang kutuk-kutuk ke apa kan. Normal lah bagi saya kan. Tapi it's a moral duty lah kan. Bila ada orang yang oppress kan, ada orang yang tertindas kan. Tak ada siapa. Sebab lagi satu saya tengok kadang-kadang di Malaysia ni, the educated class, dia macam silent tau. Kita faham lah kalau yang uneducated class kat Malaysia ni yang membenci, menyebarkan benda-benda yang tak betul ni, dia memang uneducated, memang macam tu perangai dia. Tapi at least yang the educated class ni bagi saya lah, they have the moral duty lah dekat Malaysia ni untuk pandu pemikiran tu kan. Maksudnya kita betulkan pemikiran masyarakat tu. Itu yang saya rasa hilang lah dekat wacana kat Malaysia ni, yang saya cuba nak, tak tahulah berjaya ke tak. saya cuba nak isi lah. Saya cuba nak isi. Saya tak tahulah saya ni berjaya mengubah persepsi ke tak. Itu Allah nak bagi ke Allah tak nak bagi, itu kita serah kepada Allah lah. Tapi at least kita cuba something lah untuk kita nak bagi masyarakat ni sekurang-kurangnya rational lah. Sekurang-kurangnya rational. Kadang-kadang kita tahulah dia mungkin tak boleh nak ada sayang kepada Rohingya yang tak apalah, tak perlu pun. At least rational. Kita cuba bagi satu penyelesaian yang rational, yang manusiawi lah kan, kita kata kan. And selalunya saya become a little bit more emotional sebab bila kita minta perlindungan, orang kata you just know how to ask, you just know how to beg. Kau tahu minta je, kau tak tahu bagi. Nak bagi macam mana? Kan? So caranya kami bagi balik adalah macam saya sebut tadi, we carry the culture, the food, the love that we have for Malaysia, no matter where we go. InsyaAllah it will go with us forever kan. So that is the gratitude yang kita memang ada lah, yang tak nampak tapi ada. And bila kita meminta ni keselamatan, sebab memang negara kami sendiri yang tak ada keselamatan kat sana. And trust me, tak ada siapa yang akan tinggalkan negara dia, rumah dia, keluarga dia, tanah air dia
semata-mata nak duduk tempat yang tak diterima, tak ada protection, tak ada benda yang sebagai seorang manusia sepatutnya dapat. Tak ada siapa nak buat. Tapi diorang ni terpaksa, saya sendiri terpaksa sebab memang kita ni nyawa, Allah bagi nyawa ni untuk dijaga. Kita ni amanah kepada Allah. So kita kena jaga diri kita tak kisah apa. Bukannya tak nak lawan balik. Bukannya tak nak apa. Tak ada Don't have pins lah, tak ada cara lah. tak ada cara sebab orang Myanmar ni dah buat kita memang hopeless. Memang it make us already build our mind yang kata ni Rohingya ni memang bukan manusia. Kita tak ada hak sebagai seorang manusia. We have, trust me, sampai sekarang if you go and ask macam your student punya parents, what is human right? What is, dia takkan tahu nak jawab punya sebab dia sendiri tak tahu ada hak ke seorang manusia ni. Sebab kita punya mentality tu memang dah dibuat oleh kerajaan memang macam tu. That's why we call it genocide. Kan? That's why kita call it genocide. Sebab they want to clear us from the land. And to clear a land, people from the land, first they can attack emotion diorang kan, mentality dia punya ability diorang. So, kami terpaksa meminta sebab memang rumah tak selamat. So, selagi kami ada, insyaAllah rahmatilah kan kita kan demi Allah. Tapi, again, saya tak kata kalau kita buat salah, kita buat jahat, maafkan juga. Tak. Kalau kita buat salah, kita buat jahat, ada hukuman, ada undang-undang, memang it should be for everybody. Kalau saya buat salah, kalau saya berjahat, saya pun perlukan hukuman punishment saya sendiri. Betul. So I'm not gonna defend like don't punish my people, don't do this because we are refugee. Tak. You are in a country, you have to follow the law. That is what it is. Bottom line. Tak ada nak berbahas dah benda tu. Tetapi janganlah dihina, dibenci disebabkan beberapa orang yang bersalah, beberapa orang yang tak pandai berfikir, beberapa orang yang jahat kan, beberapa orang yang tak betul dalam community kami. So it doesn't represent the entire community lah. So and kalau ada caranya insyaAllah nak bagi balik dengan cara yang betul dan besar-besaran, insyaAllah all of us are willing. And kita, I don't want to say this, but I think it's important that the rakyat Malaysia tahu juga yang Rohingya ni memang ada yang berbaik dengan rakyat Malaysia. Contohnya there was a huge banjir happen kan, tempat-tempat lain-lain. I don't want to mention the names, but we all know banyak banjir victims and stuff. Rohingya di Malaysia sendiri, the refugee themselves have collected money and diam-diam diorang ada inisiatif diorang sendiri untuk tolong the rakyat lah kan. These are the things that kita tak bersuara. Kan? Betul. Sebenarnya kadang-kadang even dekat community level kadang-kadang Rohingya ni dia ada yang ada duit, ada yang bagi infak dekat masjid banyak. Malah kadang-kadang kalau korban, kadang-kadang ada lembu tu memang dia yang sponsor. Jadi sebenarnya, tapi itulah kan, media ni dia tak, benda-benda macam ni tak sensasi lah, dia tak dikeluarkan oleh media. Dia nampak yang buruk-buruk, yang gaduh-gaduh, yang ni, yang tu je yang dia nak keluarkan. Okay, saya just nak tanya sikit lah berkenaan dengan Arakan ni kan. Jadi kita dah bincang banyak pasal Malaysia ni, jadi nak balik ke Arakan sikit. Macam mana situasi dia sekarang dan orang Rohingya kat sana masih ada ke? Semua dah tak ada ke? Ada kampung-kampung yang masih terselamat ke? Macam mana keadaan sebenar dia sekarang? So bila kita cakap pasal Rohingya, we always talk about 2012 punya the huge waves of violence, also 2017. Selepas tu kita dah tak bincang apa yang berlaku kat Arakan, what is going on with the Rohingya in Arakan and other places. Media dah stop beri perhatian sebab ada isu lain yang lebih hangat kan. So they focus macam Ukraine lah, other issue like Palestine and different type of issues, US now, with Iran. So
issue for media ni is changing based on the trend, based on that, the hit moment. So and then Rohingya ni tertinggal, in between of all these issues. So Rohingya punya genocide selepas 2017 dah stop ke? Tak. Our people still being persecuted. Sekarang ni bukannya hanya daripada Myanmar military yang Rohingya dianiai, Arakan Army, the Buddhist community daripada Arakan, tempat kami sendirilah Rakhine ni, Buddhist extremist ni, diorang pun dah mula menyaniai Rohingya lebih teruk daripada Arakan military yang pernah buat sebenarnya. So macam 2024 2024, there was a huge burn out of the village. Macam kampung saya sendiri dibakar terus. I met my recent visit ke Malaysia. I met these families. This lady ditunjuk saya, old lady around elder than my mom kot. Dia tunjuk yang dia just tembak aja kan, bila dia tembak dia punya kaki dengan tangan dia kena. So she's still suffering from it. Okay. And she said dia orang macam bom lah kan. I forgot the name. Dia macam bukannya bom besar-besar. Dia ada dia punya I forgot the name. So dia orang akan bom rumah-rumah ni. And this lady, she witnessed a pregnant girl, teenage girl, I think dalam umur 19 tahun macam tu. Dia pergi cepat-cepat ambil something from the house. And the bomb hit at that moment. Dia punya her body got exploded, okay? And all the blood was on this lady body. So situations are very bad still. Our women are still being taken by these extremists, the Buddhist Arakan Army, as well as the Myanmar military. They've been gang raped, they've been killed, slaughtered, the villages has been burned down. Continues been happening. My own uncle daripada kampung kami ditangkap oleh Arakan Army ni, and he's still in that detention camp. Dah 2024, masa 26 dah 2 tahun dah. And diorang dibunuh, slaughtered, harassment, sexual exploitation, banyak benda is still continually happening. Tak ada satu hari pun Rohingya di Arakan tidur dengan tenang. Memang this is not tapi media gagal to bring the story in sebab Myanmar military ni diorang ni bijak. Diorang belajar teknik-teknik ni daripada Israel. They got training from these people. So diorang pandai how to control people mind, how to dehumanize community, the population. Dia tak bagi media go into the Arakan. So memang block lah. Internet pun tak ada. Kita nak call keluarga kita, you sihat ke apa ke, tak boleh. It's very difficult to get in touch. So if you ask me berapa population kita ada, mungkin lebih kurang daripada 600,000 Rohingya yang tinggal di Arakan sekarang ni. Kita ada lebih daripada 1.2 million Rohingya di Bangladesh. Itu pun the recent wave. So kalau rumah tu tak selamat, the penindasan still going to continue, the genocide still taking place. Where these people go? How they gonna save themselves? They have to, find a way to escape. So banyak issue is still happening. The genocide is still continuing. So we gonna continue see this type of people coming selagi masalah tu tak selesai di negara tu. Sebab kita ni manusia, bukannya hanya Rohingya je yang tinggalkan negara dia datang ke Malaysia. Sesiapa yang dianiai, diorang akan cuba selamatkan diri diorang because this is a human nature. They're gonna find for the safetyness. Even animal, kalau jungle diorang dibakar, they will find a safe place to another place. This is the nature of how Allah created us, kan? So orang lain macam Ukraine, Palestine, Syria, whatever other
population in this world yang dianiaya, ditindas, they also find a place to go and Ya, look for safety kan. Macam Nabi kita sendiri berhijrah sebab rumah dia dah tak selamat and they've been welcome. So I feel kita sebagai neighbor and juga Muslim brothers and sisters, we should understand apa yang berlaku kat Rohingya ni bukan yang semalam punya cerita. It's still continuing. And these people need safety. Apa yang berlaku kat sana is still continue. And sekarang kita ada dua musuh. Arakan Army, Myanmar military. Dua. And all these people are Buddhist. Dia tak suka kami sebab kenapa? Kami ni orang Rohingya. Kami duduk di Arakan. Dia nak land kita. Dia nak tempat kita. Dia nak hapuskan Rohingya Muslim ni. If, you know, in social media, one of the things that really hit me hard is because 2012 bila the Myanmar military used the Facebook to spread the hate among the Buddhist community towards Rohingya. That's how all this the propaganda, the hate speech was spread within the Buddhist community to hate the Rohingya in Arakan, you know, to hate these Muslim people. And they use these religious Buddhist leaders, you know. And one of the way these Buddhist leaders, they spread the words among them by creating the fears. Apa fear yang they create? They bagi example macam, you know, Indonesia, Malaysia, they used to be a, you know, non-Muslim country. And sekarang ni bila Islam dah dijajah, it's become a Muslim country. So they say if we don't destroy these people, kalau saya tak potong dia punya akar dia sekarang, they will grow up and they will make our country as a Muslim country. So this type of the fears, this type of the words that they be using the platform like Facebook, you know, other social media to spread the words. And apa yang kita nampak sekarang ni is the same tactic, but the different with the different people. You know, that these people are jahat, these people are pengetor, these people tak bersyukur, these people that, these people this. Is the same way of propaganda, but in a different form of way with a different type of people. That's the reason I don't blame the entire, I don't believe that this hate campaigns being organized by the Malaysian. They are bigger hand behind this. And I believe it can be the, you know, this our enemy as well. So it's the same pattern that we've been seeing. And we should only realize now that kita tak boleh jadi alat permainan, you know, these people. Our mind should not be controlled by, you know, the propaganda that they've been spreading around. So we have to be careful what, you know, where we are involving ourselves. Macam itulah sebab social media sekarang ni very easy. And it's the same technique that, you know, all this negara yang zalim ni, they use against the people. So if we can see the technique, this technique they be used in different places, you know, like, I mean, yeah. Yeah, okay. Tapi di Arakan ni dia ada Rohingya punya military ataupun maksudnya gerila yang still resisting Yes. these two forces, right? Yes. So Rohingya ada a group yang trying to resist the Myanmar military dan juga Arakan Army. Kita masih cuba untuk selamatkan tanah air kami, masih lagi cuba selamatkan agama kami di Arakan. Tetapi in this Western world, kalau seorang Muslim angkat senjata, diorang digelar apa? Teroris. Diorang digelar, you know, extremists. So dalam this type of world, memang untuk kita nak sebagai seorang Muslim nak lawan balik dapat hak tu memang susah. Tak ada support, tak ada pandangan baik lah. So I am not someone that support extremists. I'm not someone that support arm and this and that. Saya memang I am purely someone that believe in
freedom of our rights. You know, sebagai seorang manusia kita perlu hidup bebas. Saya tak ada pandangan terhadap this armed group and this and that. But for the people who are asking kenapa Rohingya tak mempertahankan hak kamu sendiri, you know, this and that. Yes, there's a group of people trying to do that. Tetapi these people are not supported. They have no resources. They have no way of doing their thing. It's because they are Muslims. They are not well educated. They are not well trained. Dia tak ada proper material, proper training, tak ada. So we are just left macam tu je lah. And Rohingya memang one of the most resilient people that I have seen. Kita tak give up. We will not give up until the end. Like my mom sendiri, she didn't give up. Walaupun dia tahu dia akan ditangkap, dipenjara lagi sekali, dia tahu akan, you know, she will go through the hell, she still choose to fight back. And that's what I do, that's what my community do, that's what my family does. That's what Rohingya want to do. Sebab kita sebagai Muslim, we fight back. We don't stay silent. Tapi how far a community can go is depend on the resources and depend on the support. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudari Syakirah lah kerana telah memberikan kita sudut pandang yang saya kira orang Malaysia kena tahulah, sebab banyak pandangan-pandangan yang kita dapat di Malaysia ni adalah daripada sumber-sumber yang tidak sahih lah saya rasa, dan banyak juga pandangan yang daripada second hand punya sources. Kita tak dengar sendiri daripada Rohingya sendiri apa yang diorang rasa, apa yang diorang alami, kan, apa sendiri yang diorang nak dan sebagainya. Dan episod kita kali ini kita dapat dengar sendirilah daripada seorang Rohingya sendiri, dan jadi saya rasa amat bersyukurlah kerana dapat mendengar sendirilah. Dan saya rasa banyak yang diceritakan oleh saudari Syakirah tadi, dia banyak membuka mata saya sendirilah tentang kaum Rohingya ni. Jadi mungkin sebelum kita tutup kita punya episod kali ini, mungkin Syakirah any last word or any hope that mungkin Syahira nak sebut kepada rakyat Malaysia. Boleh. I want to leave with saying that antara kami ni kita fikir genocide ni just another wave of killing. Genocide ni adalah taktik yang diguna oleh macam Israel, you know, like kaum Yahudi and Myanmar yang ditrain oleh Yahudi ni untuk menindas seluruh community. Dia punya plan dia bukannya masuk, bunuh, keluar. Dia punya cara dia buat tu slowly by slowly, where they dehumanize these people, they make these people feel like they belong nowhere, and dia akan hapuskan seluruh kaum tu. And this is what happening with the Rohingya in Arakan. So, and step by step, mula-mula dia hentikan kita punya citizenship. Kita tak ada kerakyatan dah. Mula-mula rakyat Myanmar, sekarang dah tak ada kerakyatan. And then kita tak boleh pergi sekolah. Yalah, kalau berbelajar, boleh bersuara, people will know. So they silent our mind. They silent our restriction supaya kita tak bersama, tak berbincang, tak boleh pergi satu kampung ke kampung lain untuk bersama, have that the emotional support. Tak boleh bekerja, hanya kerja di tempat-tempat yang just cari makan je. And benda-benda ni dia orang dah buat slowly, and bila masih lagi Rohingya masih lagi resilient, showing that kita tak nak give up, they again do the technique of burning the whole villages, raping the young girls, detaining the people, killing, shooting. Masih lagi Rohingya masih lagi memperjuangkan hak diorang, then they are using the social media. So diorang punya genocide punya attention ni, dia nak clearkan these people no matter what. And benda ni bukan benda yang kecil-kecilan. And saya harap rakyat Malaysia faham the meaning of genocide, the intention behind this. So that is one of my point. The other point is, terimalah penghijraan kami. Selagi kami tak boleh balik ke negara asal kami sendiri, insyaAllah. Our fight started for our identity.
kita dah dikenali sebagai Rohingya daripada Myanmar, Rohingya Muslim, you know, kita tak nak genocide punya intention yang dibina oleh, you know, the military junta di fulfill. So we want to fight back. We want to make sure our identity, our name, our religions remain in our land. So selagi tak boleh balik, terimalah kami, mengajarlah kami kalau kita salah, tak pandai cara hidup bandar, ajar us, you know, teach us how to mengajar kami lah. And insyaAllah we all willing to learn, we all want to respect the law, we all want to give our best. InsyaAllah one day kita akan contribute back, you know, what we have received, the goodness from Malaysia, insyaAllah. So kalau kita salah, guide us. Kalau kita buat lagi salah, hukum us. But jangan bencilah, sebab kebencian seluruh kaum tu mengingatkan kita semula apa yang kami menghalami di negara sendiri oleh Myanmar military sebagai seorang Muslim. So bila kita nampak balik the pattern tu, sakit hatilah, sedihlah, emotional, sebab kita tak boleh nak buat apa. Kalau kita ada power to change something, maybe we will change it, you know, be free. Tapi selagi tak boleh, for the sake of Allah, continue show your blessing and your love to us, and we will do our best to be the best people, insyaAllah. And sorry, I'm emotional, but insyaAllah, one day we will go back to our land and we will forever remember the goodness that Malaysians have shown us. And yeah, thank you. Baik, terima kasih Sharifah Shakirah atas perkongsian selama saya kira lebih sejam lebih ni. Jadi saya rasa sebenarnya berdasarkan apa yang saya dengar cerita Shakirah tadi, dia sebenarnya bukan Rohingya ni datang ke Malaysia ni bukan saja sebenarnya kesusahan mereka tu yang membawa mereka. Sebenarnya saya sendirilah berpandangan bahawa Rohingya ni datang ke Malaysia ni adalah peluang yang Allah SWT sendirilah bagi kepada rakyat Malaysia untuk bagi Allah nak uji macam mana rakyat Malaysia ni bila dia dapat saudara dia ni, dia nak buat apa, dan adakah dia nak membantu ataupun adakah dia nak membenci ataupun adakah dia nak buat apa. Jadi ujian sebenarnya adalah saya, pada pandangan saya, adalah Allah nak menguji kita sendirilah selaku masyarakat di Malaysia ni. Adakah kita mampu kita sembang pasal ukhuwah, pasal kasih sayang, pasal Islam sejagat. Jadi bila Allah turunkan ujian ni, adakah kita betul-betul true to that intention lah? Adakah keimanan kita betul, ukhuwah kita betul? Jadi sebenarnya Rohingya ni adalah pada pandangan saya adalah ujian yang Allah bagilah, dan seharusnya kita masyarakat Malaysia ni bersifat rasional, bersifat manusiawi dan mempunyai kita yang claim kita kata kita ni educated dan sebagainya, sepatutnya nilai-nilai kemanusiaan tu adalah dalam tindakan kita, kata-kata kita, tulisan kita di media sosial dan sebagainya lah. Jadi saya akan insyaAllah lah cuba sedaya upaya lah, walaupun saya ni seorang je tapi kita cubalah, mungkin akan cari juga like-minded people yang mungkin akan bantulah to help the Rohingya community to defend them kan. Bila ada orang prejudice, bias ataupun melakukan satu perkara yang tidak adil kepada Rohingya ni, mereka adalah sebahagian daripada saudara kita lah. They are part of us. Jadi kita kena sama-sama defend dan pertahankanlah saudara Islam kita. Jadi sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Sharifah Shakirah, dan saya doakanlah semoga selamat semuanya di sana bersama keluarga dan juga keluarga di sinilah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Oh.